سری من پسر ناله مکن جانی پدر گاهی سری قبرم سهر یک فاتحه خوان و گذر تو بر خدا زاری نما بر مادرت یاری نما بر دادر هم خواهرت دلدار و غم خاری نما بر دادر هم خواهرت دلدار و غم خاری نما اجرا نما گفتی خدا در راه اسلام جان فدا اجرا نما گفتی خدا در راه اسلام جان فدا اسلام پر تا از زبان ذکری محمد مصطفی اسلام پر تا از زبان ذکری محمد مصطفی خود را دهد بالا مگیر دستی یتیمان را بگیر خود را دهد بالا مگیر دستی یتیمان را بگیر دانسته باش ای گل پسر حالی بدی دارد صغیر دانسته باش ای گل پسر حالی بدی دارد صغیر بعدی سری من پسر ناله مکن جانی پدر گاهی سری قبرم سهر یک فاتحه خوان و گذر راضی شده از تو کریم آسودمی خوابت پدر راضی شده از تو کریم آسودمی خوابت پدر ابو در نظر تو وقتی قریب کشلاق رسیدم گفته اینجا اومدم باید رای دیدم تلخیم که ببینه خیلی رای دیگر رفتم گفته سالی تا کشلاق ناگفته نماند که برای ثبت این نوارها سهم برادری عزیز سید محمد صاحب ادمنستراتوری کانالی امانداره میدیا خیلی زیاد است هم با خواهش و درخواستی همین برادر هم با دستگیری های به واسطه همین برادر ما آمدیم به سیر کوههای امانداره
هم امشب به فکرم اگر خطا نکنم در خانه‌دانی همین برادر مهمان میشویم. اکاشون وظیفه دار کردن که مویا قبول کرده گیرن در خانه مهمان کنن. این شب نزد همون شخص هستیم. من قریب تا دهه رسیدم. حاضر دهه نوار میکنم خدا خواهد. حتما به کانالشون در اومده اعضا شوید. اقلا از برادرای عزیزی انا همین اموندرگی خواهش میکردم که هم دهه خودتون دارید همراه شوید، دستگیری کنیدشون. به نهایت انسان خوب هستند. برای کامیابی نصیبتون. سید محمد سلام علیکم. سلامت باشید برادر عزیز. من از اون کوهایی که نمیدونم جایی من رفتگی رفته بوده نرفته بوده نمیدونم. من اومدم نوار کردیم. تماشا کنید، راحت کنید. سلامت و سربلند باشید برادری من. در جهان آدم نبینه درد و داغی به کسی، بر محل گردد خزان گلزاری باغی به کسی. مرغی به کس ناله ها دارد حزین و ناتوان. مرغی به کس ناله ها دارد حزین و ناتوان. شعله و گرمی ندارد این چراغی به کسی، به کسی، به کسی. در جهان آدم نبینه درد و داغی به کسی، به کسی، به کسی. در جهان آدم نبینه درد و داغی به کسی. در بیابان آهویی ره گم زده در جستجو، کی بیابد منزلی خوب در سراغی به کسی.
به کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی یار و دیلدار نباشد گوشه‌ای تابوت گیرد دودی حسرت می براید از دماغی به کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی Vay kor musun hadi ha? Zarabot ya. Musafir ro basalom. سلامت باشه اونم که نمیجا کیفی صفو در رسیه اونو کیفی مومن هم جا اونو شاشلیک دی مون دودی شاشلیک کتی سلامت باشه اونا دامی دودی شاشلیک زور ای شکر همینه شما به شکر سلامت باشه برای سگ داره نشکند تا از الف بایی نیاگانم خمار تا نیابم چشمهای رودکی را نور بار نشکند تا از الف بایی نیاگانم خمار تا نیابم چشمهای رودکی را نور بار سازم زنده هر چیزی که باشد یاد من نخوانم خیشتن را تاجکی بانم یار من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار
خانم مثنوی معنوی مولوی خانم حرف قرآن با زبانی پهلوی خان یابد درد ملت در سرودم متوی من نخوانم خیشتن را تاجیکی بانم یار من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار ҳатто дар деҳаи амондара як коргоҳи хурде ҳаст ки маро дар ҳайратам гузошт, зеро ки дар як деҳаи хурдакак шароит муҳайё кардаву ҳам газоблок, ҳам сементблок, ҳам брусчатка ба фурӯш гузоштаву ба мардум хизмат карда истодааст. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои анами соҳибкор аст. метавонед ки фармоиш диҳед ба гуфти баъзе тоҷикҳо ба тоҷикӣ заказ мешавад. блок, газоблок, брусчатка, боз намедонам агар ягон хизматҳои иловагӣ агар бошад, мана блокҳо барои тумба чиндан будааст. намедонам боз агар ягон саволу ягон ҷавоб бошад дар масъалаи нарх, дар масъалаи заказ кардан, метавонед ки худатон муроҷиат карда бошед. бародари азиз, ман фикр мекунам барои комёбӣ мехоҳем барои соҳибкории ватанӣ. аз ана ҳамин ҷо хело ҷо метофтааст, хело ҷо, хело қишлоқҳо намоён будааст. мана ин майката болош хоҷапанҷ буд, қишлоқи чӣ буд? хоҷапанҷ бефикрам. мана ин қизилҷар намоидост, мана ин амондара, ин тараф ёри ҳозир намоида боло гирифтам. эла деҳаи баҳор, ана калхозчиён ҳамунҷа ёфтед худатон баҳор болангӣ. бо ҳамин бо шумо хайру хуш мекунам. ками моя ба ҷои мӯл бинед. боз такрор мекунам ки маро ба бегонагӣ натарошед. одами ҳамин деҳа ҳисобед, ёру бародар ҳисобед. ба бародарӣ қабул кунед. бегона нагӯед бародари азиз. манам аз ҳамин ватан ҳастам, аз ҳамин диёр ҳастам, аз водии зарафшон ҳастам, тоҷику тоҷикзабон ҳастам. боз такрор мекунам ки навор бардор ҳастам. хелоҳо кӯҳҳоятон фаррох будааст. дар назари аввал дар назар чунин тофт ки як кӯҳи оддӣ, аммо не, хелоҳо заҳмат кашидаед. бобову бобокалонатон бошанд, падару бобоҳоятон бошанд. ман намедонам боғҳои нотакрор бунёд кардааанду шумо арҷ гузоштаву нигаҳбонӣ карда истодаед. ман миннатдор ҳастам. бовар кунед ҳамин як дарахт, як ниҳола шинонидан осонакак метобад, аммо кори мушкил аст, кори осон нест бародари азиз. ба ҳамин хотир як ҷаҳон ташаккур. дастатон дардро набинад, илоҳо роҳаташа худатону фарзандотону ҳафт пуштатон бинад. ҳамин чиза баъдан мегуфтам ки агар гӯед ки барои ин хизмату меҳнатҳо мо метавонем чӣ кор карда бошем, якум мегӯям дар канали мо аъзо шавед, зеро ки азобу ҷазоби мо сахт аст. шумо шояд одат кардед дар ин кӯсор раву биё карда. барои мо ки роҳро намедонистем, аз куҷо фаромадану аз куҷо баромаданро ки намедонистем, машаққатнок буд, азоб буд. монда шудем. аз кӯҳи ёрӣ баромада, аз кӯҳи шумо фаромада истодаам. ба ҳамин хотир каму камбудиҳоро ба назар нагиред. он маълумотҳое ки нопурра буданд, нокофӣ буданд, паси назар кунед. зеро ки мо ҳам аз чор тараф аз даҳони одамҳо мегирем ай чизҳоро. ба бародарои азизи амондарагӣ гуфтанӣ ҳастам ки якум ба канали мо аъзо шавед, ба канали мо аъзо шавед. як комментари хуб ҳатман нависед, зеро то хастагиҳои мо бартараф шаванд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дар тӯи маъракаҳову дар ҷашнвораҳои мактабӣ ҳатман даъват кунед ки мо биёему хизмат кунему, якамо ду шавад, зиндагиамонро пеш барем. панотон ба худо бародарои ман. як ҷаҳон ташаккур ки бо мо будед, зиқ нашудед, экранҳоро тарк накардед.
дар наворҳои пешин мегуфтам ки лайк лозим нест, аммо агар ҳамун канала такягоҳаш ҳамун сабили лайк бошад, агар ҳаваям гузоред ки ҳамин навори мо пештару пештар равад. Ман ростӣ аз ин наворҳо пеш мегуфтам ки барои мо лайк лозим нест, акун ин лозим нест гуфта медонед чӣ хел акун мо барои лайк шуда инҷо наомадаем, гуфтаги мақсада мо аст. аммо агар гузоред беҳтар мешавад. Шумо аз ҷои шишки мегузоред, мо бошем инқадар меҳнату заҳмат. панотон ба худо хонаободиву сарбаландиву хонаободӣ, зафармандиву сарфарозии насиби якояки шумо бошад, бо мо бошед. панотон ба худо. як ҷаҳон ташаккур.